Selamun Aleyküm hürmetli misafirlerimiz ve teleseyircilerimiz. Yırlanız Balalar vokal yarışının gala konsertinde sizlerini selamlayımız. Добрый день, уважаемые гости! Мы рады приветствовать вас на гала-концерте детского вокального конкурса «Йырланыз Балалар». Конкурс «Йырланыз Балалар» телеканала «Миллет» и радио «Ватан Седасы» направлены на поиск новых талантов, а также на популяризацию крымско-татарской народной музыки и культуры. Участники конкурса – дети от 6 до 17 лет. Это учащиеся музыкальных школ и вокальных коллективов. Из множества заявок члены жюри выбрали 10 лучших исполнителей, которые сегодня готовы продемонстрировать вам свой талант. И именно сегодня члены жюри определят 3 лучших исполнителей, победителей конкурса «Yırlanız Balalar». Şimdi ise memnuniyet ile jüri azalarını takdim etmeye isteyimiz. Ukrayna'da nam kazangan artist, Kırım'da nam kazangan artist, Kırım Devlet Filarmoniyası'nın Haytarma, Kırım Tatar Yır ve Oyun Ansambl'ın bedi reberi Elmira Nalbantova. Кырымда ve Татарстан Cumhuriyeti'nde nam kazangan artist, Kırım Devlet Filarmoniyası'nın Kırım Tatar Folklor Ansamblının yırcısı Arsen Bekirov. Kırım Cumhuriyeti'nde nam kazangan medeniyet hadimi, doçent, sanatşünaslık kandidatı Fevzi Yakupov adına Kırım Mühendislik ve Pedagogika Üniversitesi'nin Müzikal Instrumental Sanat Kafedrası'nın müdürü Dilaver Muhidinov. Kırım'dan nam kazangan Tahsil Hadimi, Silsibil, Kırım Tatar Kemane Ansamblının reberi Fevzi Yakupov adına Kırım Mühendislik ve Pedagogika Üniversitesi'nin Müzikal Instrumental Sanat Kafedrası'nın profesörü Zarema Aliyeva. Vatan Sedası Radyosu'nun baş muharriri Fetislam Kishveyev. Аплодисменты нашему многоуважаемому жюри. Сегодня на вас лежит большая ответственность. Также большая радость и честь видеть среди почетных гостей нашего гала-концерта легендарную крымско-татарскую певицу Зарему Ханом. Зарема Ханом, рады приветствовать вас. Спасибо за то, что сегодня с нами. Эти аплодисменты звучат в вашу честь. Çok sağ olunuz. Ну что же, а мы начинаем. Наши участники очень волнуются, но в то же время с нетерпением ждут своего выхода на сцену. Birinci iştirakçımız Bağışsaray rayonu Sivasyanovka köyünde yaşay. 5. sınıfta okuy. Elnara için yır bu ayrı bir sanattır. Yırlarının kız küçük çağından uğraşa. Ama bundan da gayrı iştirakçımız oyunlarının da uğraşa. Sanada Bahçalarda Kestane yırı eli Elnara Şerifova. Karşılanız. Karşılayımız. Bahçalarda kestane, bahçalarda kestane, tokulur dane dane, tokulur dane dane. Amanım civanım gel yanıma, inceleri takayım boynuna. Amanım civanım gel yanıma, inceleri takayım boynuna. Bahçalarda Bahçalarda meyvalık, bu ne kadar sevdalık, bu ne kadar sevdalık. Amanım civanım gel yanıma, liraları takayım gerdanına. Amanım civanım gel yanıma, liraları takayım gerdanına. Bahçalarda fezilgen, bahçalarda fezilgen, şu güzel kız kim eken, şu güzel kız kim eken. Amanım civanım gel yanıma, inceleri takayım boynuna. Amanım civanım gel yanıma, inceleri takayım boynuna. Bahçalarda kestane, bahçalarda
takayım boynuna. Amanım civanım gel yanıma, liraları takayım gerdanına. Amanım civanım gel yanıma, inceleri takayım boynuna. Amanım civanım gel yanıma, liraları takayım gerdanına. Эльнара Шерифова, ваши Алгышлар. овации. Очень Афером. волнительно быть Афером, первым афером. конкурсантом, но Эльнара справилась замечательно. Birinci iştirakçı pek heyecan benim bebesi. Evet, evet. Bugünkü konser devamında tek konkurs iştirakçıları değil de jüri azaları da öz çıkışlarının bizlerini kuvandıracak. Уважаемые гости, сегодня в рамках нашего гала-концерта вас порадует выступление не только наших участников, но и нашего многоуважаемого жюри. А мы переходим к нашему следующему конкурсанту. Следующий участник конкурса «Ерланс Балалар» уже с нетерпением ждет своего выхода. София Калафатова живет в городе Симферополь. Участница с детства увлекается музыкой и особенно ей нравится петь крымско-татарские народные песни. Сегодня юная певица представит свою любимую песню «Дағдан енді бір қозы». Sana da Safiye Kalafatova. Қаршылаймыз.
башлама. Tavga bardım tav kismege tavdı benim bilengim. Tavga bardım tav kismege tavdı benim bilengim. Oynamasam kulimisin yanar benim yüreğim. Oynamasam kulimisin yanar benim yüreğim. Elimdeki makasından biçerim ay biçerim. Elimdeki makasından biçerim ay biçerim. Uzaklarda yarım kaldım hasretliğim çekerim. Uzaklarda yarım kaldım hasretliğim çekerim. Kara koynun kozusu beyaz olur bazısı. Kara koynun kozusu beyaz olur bazısı. Ah neleyik ters yazılgan başımızın yazısı. Ah neleyik ters yazılgan başımızın yazısı. Harada beyaz olmaydılar, harada beyaz olayken. Harada beyaz olmaydılar, harada beyaz olayken. Dosta düşman olmaydılar, dosta düşman 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 olayken. Ваши аплодисменты, София Колофатова. Уважаемые гости, хотим отметить, что у нашей замечательной финалистки сегодня день рождения, поэтому отдельные аплодисменты. Желаем только успехов в твоем творчестве. Хайырлы И яшьлар болсын. провожаем под аплодисменты. Çok sağ ol. Уважаемые гости, Эрнест Бей, когда мы говорим о народной музыке, мы подразумеваем не только наши красивые песни, но и наши неповторимые национальные крымско-татарские танцы. Doğru. Sanaga Fidan Oyun Ansamblını davet etemiz. Bedi reberleri Elmar Useinov, Usein Hasanov ve Aziz Mustafaev. Fidan Ансамбль Ansamblı. «Фидан», встречайте!
Майдан ансамблі. Машалла, гүрделі алғышлар. Мен Эрнест ағамызны атта туттым. О, аман-аман қошылмаға істеді. Дені сайдутлары бөлі бір. Мен белесем, біздің халқымыз ішінде мераметлі. Evet. Айдутлар. Саяқ достар, небетеки іштиракчымыз санаға чықмаға азыр. Мы с удовольствием приглашаем на сцену нашего следующего финалиста. Тимур живет в городе Старый Крым. Мальчик 4 года занимается вокалом, учится в музыкальной школе по классу кларнета, является победителем и участником многих международных и региональных конкурсов. Санада йырларым йыры ile Тимур Фахриев. Canım yırlamak istey, haydasınız yırlarım. Yaşının yaşın gibi parıldamak isterim. Tünçük verme hiç bana, içimdeki hislerim. Yırlarım, yırlarım, sizsiz benim sırlarım. Ömür boyu ben sizni sevip yırlarım. Yırlarım, yırlarım, sizsiz benim sırlarım. Ömür boyu ben sizni sevip yırlarım. Geçir aylar ve yıllar, geçir yaz kış hem bahar. Lakin daim menile alırsanız siz yırlar. Gönlüm yırlamak istey, kalbim yırlamak istey, canım yırlamak istey, haydasınız yırlarım. Yırlarım, yırlarım, sizsiz benim sırlarım. Ömür boyu ben sizni sevip yırlarım. Yırlarım, yırlarım, sizsiz benim sırlarım. Ömür boyu ben sizni sevip yırlarım. Yırlarım, yırlarım, sizsiz benim sırlarım. Ömür boyu ben sizni sevip yırlarım. Yırlarım, yırlarım, sizsiz benim sırlarım. Ömür boyu ben sizni sevip yırlarım. Yırlarım, yırlarım, sizsiz benim sırlarım. Ömür boyu ben sizni sevip yırlarım. Yırlarım, yırlarım, sizsiz benim sırlarım. Ömür boyu ben sizni sevip yırlarım. Alkışlar, alkışlar. Тимур Фахриев. Çok sağ ol. А сейчас премьера клипа Песни. в будущем. И песни мы с радостью приветствуем нашего члена жюри. Sizler için sanada Kırım'da ve Tataristan Cumhuriyeti'nde nam kazangan artist, Kırım Tatar Folklor Ansamblinin yırıcısı Arsen Bekirov. Karşılayımız. Karşılayımız bizim jüri azası. Elinde bağlama, kara gözüm ağlama. Elinde bağlama, kara
çün zar oldu, kalbam başıma dar oldu. Günlerden çün zar oldu, kalbam başıma dar oldu. İncitme beni canım, dünya bana dar oldu. İncitme beni canım, dünya bana dar oldu. Bağa vardım nar için, gül kopardım yar için. Bağa vardım nar için, gül kopardım yar için. Dostların düşman oldu, seni sevdiğim için. Dostların düşman oldu, seni sevdiğim için. Senin gibi güzele dünyada doyulur mu? Senin gibi güzele dünyada doyulur mu? Gurdeli alkışlar saygılı dostlar. Arsen Bekirov. Премьера hayırlı olsun. Арды Провожаем olsun. Арсенбеев в зал. Сегодня у него очень ответственная миссия выбирать лучших из лучших. Ну а мы продолжаем. Meraklı fak saygılı dostlar. Geçen yılı yarışımızda çokça kızlar iştirak ettiler. Bu yıl ise finalımızda 5 oğlan ve 5 kız iştirak etti. В числе 5 прекрасных финалисток и Гульджан из села Чистенькое Симферопольского района. Она увлекается вокалом и играет на фортепиано. Победитель многих конкурсов и фестивалей. Sana da Gülcan Nimitullayevan'ı davet etemiz. Onun icrasında Altın Yüzük Yırı. Встречайте! Karşılayımız.
Aferin, aferin. Qol tutamiz, saygılı dostlar. Машалла, провожаем нашу финалистку аплодисментами. Devam. Все наши финалисты конкурса с трепетом ждали сегодняшнего дня, но жизнь вносит в наши планы свои корректировки. Одна из наших финалисток, Алина Исаева из города Ялта, сегодня делает ответственный шаг в свое будущее и сдает экзамен для поступления в высшее учебное заведение. Она не смогла сегодня присутствовать на нашем гала-концерте, но отправила видео приветствия финалистам, гостям и членам нашего жюри. Внимание на экран. Keliniz bakayıq. Добрый день, уважаемые члены жюри и участники конкурса. К большому сожалению, хочу сказать о том, что не смогу принять участие в гала-концерте по причине сдачи выпускных экзаменов. Сейчас я готовлюсь к очень важному периоду в своей жизни – поступление в высшее учебное заведение. Хочу высказать огромную благодарность телеканалу «Милет», членам жюри, за представленную возможность и пожелать участникам конкурса успеха. Спасибо Алине за теплые пожелания. Мы, в свою очередь, конечно же, желаем ей удачи. Поздравляем с выходом в финал нашего конкурса. Она обязательно получит свои награды как финалист конкурса. И сообщаем уважаемым гостям и жюри, что сегодня мы будем выбирать победителей из 9 участников. Növbetdeki iştirakçımız Ernest, benim addaşım. Cankoy rayonundaki Kamacı köyünden bizge geldi. 3 yıldan beri oğlan Kamacı Balalar Sanat Mektebi'nde katnay. Faal şekilde mektep hayatında iştirak etti. Çoxsu Cumhuriyet, bütün Rusya regional yarışlarının laureatıdır. Kırımtatar adetlerini hürmet etti ve memnuniyetle ile halk yıllarını icra etti. Встречайте на нашей сцене следующего финалиста Эрнест Ситалимов с песней «Мердане». Karşılayımız. Akşam olsa çıkar güzel meydane, bak şu beyaz kumuş gibi gerdane. Akşam olsa çıkar güzel meydane, bak şu beyaz kumuş gibi gerdane. Böyle koz kimde var, al yanakta çevte beler sende var. Böyle koz kimde var, al yanakta çevte beler sende var. Benim yarım bu dünyara bir tane, egri koyma dalgasını meydane. Benim yarım bu dünyara bir tane, egri koyma dalgasını meydane. Böyle koz kimde var, al yanakta çevte beler sende var. Böyle koz kimde var, al yanakta çevte beler sende var. Akşam olsa güzel mana darılır, sabah olsa gelip mana sarılır. Akşam olsa güzel mana darılır, sabah olsa gelip mana sarılır. Böyle koz kimde var, al yanakta çevte beler sende var. Böyle koz kimde var, al yanakta çevte beler sende var. Машалла, машалла. Эрнест Бей, пек яхшы Çok өз sağ ol. вазифеңізді бежердіңіз. Geç. Сізні озғарамыз. Sağ Озғарамыз. olunuz, heyecanlanalар elbette ki. Neticeni bizim bekleyemiz. iştirakçılarımız. Biz ise devam etemiz. Nöbetdeki sürpriz misafirler için ve Bugün iştirakçılar için. finalistlerimizge kol tutmak için gala konsertge küçük yırıcılar da teşrif buyurdu.
Büyük kuvанчтан эле санаға истидатлы «Калибри» бала йыр тақымыны давет етеміз. Для вас выступает детский коллектив «Калибри» с песней «Крым наш дом». Встречайте! Қаршылаймыз, достар. Всем привет, мы для вас поем о дружбе, всех собрав сейчас. Соня, Амина, Костя и Муратик тоже, вот наш час. Мы дети Крыма и мы любим море, солнце, ведь родились здесь, дружим и живем. Здесь мы поем, танцуем, наслаждаясь жизнью. Крым наш дом. Selam aleyküm, benim adım Yasmina. Udu salmenam. Vatandaşız, gebugu yılaymış. Yürekten. Biz beraber yaşaymış, beraber yılaymış. Dostlar oynayıp. Biz beraber yaşaymış, beraber yılaymış. Kırım'da. Мы дети Крыма, мы дети Крыма, мы дети Крыма, мы дети Крыма. Крым наш дом. Мы дети Крыма и мы любим море, солнце, ведь родились здесь, дружим и живем. Здесь мы поем, танцуем, наслаждаясь жизнью. Крым наш дом. Ваши громкие аплодисменты, ансамбль «Калибри». Вот такие они яркие. «Калибри». Дети Крыма. Мы уверены, что в следующем году эти замечательные ребята пополнят число участников и финалистов нашего конкурса. Ну а мы спешим познакомить вас со следующим нашим финалистом. Эмир Хадралиев Алушта шерінде яшай. О истидатлы бір қорантада тербиелене. Ана бабасы ona küçük çağından halk yıllarımızga sevgi aşılap kereler. O çeşit konkurslarda iştirak etti. Yarışta Emir Geceler halk yarını takdim etti. Сегодня с народной песней «Геджелер» Эмир Хадралиев готов побороться за победу. Встречайте! Karşılayımız. Geceler, geceler, yar olmayan yaradanım. Bu geceler uzun gece, uyku gelmek kozmer.
Aman aman Gözme Yarım çıkmış merdivene Başına ban başına Çürür yüzüğünü odun Aman yüzgâr Sevnigini Alla gel Var da gel Эмир Эмир. Хадралиев. Браво. Maşallah. Sesine sağlık. Sirek sesi bu herif. Evet, yüreğine içiydi bu yer gerçekten. Saygılı misafirler, daha bir yaş istidatlar, yaş nesil sizni o'z chiqishidan quvandırmağa isteydi. Bugün men de talebeler ile misafirlerge bahşiş hazırladım. Уважаемые гости, для вас выступает ансамбль «Несль» под руководством моего замечательного соведущего, заслуженного артиста Республики Крым Эрнеста Пыртыхова. Встречайте!
ансамблі Гурделі алғышлар. Sağ olunuz. Дайма біздің байрамларымызды яраштырған güzel ансамбль. Кене де алғышларнен ызғарамыз, әлбетте ки сайлы мұсафирлер. Yırlanız balalar yarışının növbetdeki iştirakçısı da yırlamağa pek sever. Наша следующая финалистка Мавиле Халидова живет в городе Симферополь. Она учится в 5 классе. 2 года назад наша участница увлеклась крымско-татарским фольклором. Помимо пения, занимается в образцовом ансамбле крымско-татарского танца «Атеш». На нашем гала-концерте выступит с песней «Доктор». Sana da Mavile Halitova. Встречайте! Karşılayımız dostlar. Bir elimde baklama, ela gözlüm ağlama. Men buralı değilim, bana gönül bağlama. Men buralı değilim, bana gönül bağlama. Doktor imanım, doktor doktor civanım, ah neler isteyir canım, ne istersen alayım, doktor seni olayım. Doktor imanım, doktor doktor civanım, ah neler isteyir canım, ne istersen alayım, doktor seni olayım. Ay boydahım boydahım, gece kunduz sevdayım. Alacak olsan al beni, almazsan unutayım. Alacak olsan al beni, almazsan unutayım. Doktor imanım, doktor doktor civanım, ah neler isteyir canım, ne istersen alayım, doktor seni olayım. Doktor imanım, doktor doktor civanım, ah neler isteyir canım, ne istersen alayım, doktor seni olayım. Abi koydum cezveye, yur gideyik gezmeye. Men yaşlıktan alıştım, yaylı boylar gezmeye. Men yaşlıktan alıştım, yaylı boylar gezmeye. Doktor imanım,
Mavile Халитова, ваши аплодисменты. Gurdeli alkışlar dostlar. Поздравления от родных, конечно Elbette. же. Gurdeste. Песню «Доктор» исполняет наша замечательная Зарема Ханум. И я уверена, что Мавиле сегодня испытывала особое волнение, но замечательно с ним справилась и выступила блестяще. Evet, şüphesiz. Мы продолжаем. Музыка для Евдора Сейтасанова – это самовыражение. Именно через музыку он передает свои чувства. Oğlan vokalinen uğraşıp Acı Kal Mektep Gimnaziyasının Солнечные лучики хорunun iştirakçısı ola. Юный виртуоз народные песни Cumhuriyet yarışlarının prizörüdür. Yarışta Evdor Tavga Bardım yerini takdim etti. На сцене Евдор Сейтасанов. Встречайте! Tavga bardım, tav kesmege taldı benim bilegim. Tavga bardım, tav kesmege taldı benim bilegim. Oynamasam, gülmesem yanar benim yüreğim. Oynamasam, gülmesem yanar benim yüreğim. Men bir avazım arladım Bahçesaray ustasına. Men bir avazım arladım Bahçesaray ustasına. Benim doktor koysunlar yaş kızlarda hastasına. Benim doktor koysunlar yaş kızlarda hastasına. Kara koyunun kozusu beyaz olur bazısı. Kara koyunun kozusu beyaz olur bazısı. Ah ne diyeyim dostlarım başımızın yazısı. Ah ne diyeyim dostlarım başımızın yazısı. Tavga bardım, tav kesmege taldı benim bilegim. Tavga bardım, tav kesmege taldı benim bilegim. Oynamasam, gülmesem yanar benim yüreğim. Oynamasam, gülmesem yanar benim yüreğim. Maşallah oğlanımızga. Евдор Сейтасанов. Biz ise devam edemiz. Уважаемые гости, мы готовы представить вам наш следующий музыкальный подарок. Для вас выступает председатель нашего компетентного жюри, заслуженная артистка Украины, народная артистка Республики Крым, художественный руководитель крымско-татарского ансамбля песни и танца «Хайтарма» Крымской государственной филармонии Эльмира Налбантова. Встречаем Эльмиру Ханум бурными Каршылаймыз. овациями. Akşam olsa hep aldından gidersin, gülüm
severim. İnan yiğit seni candan severim. Akşam olsa kırmızı gül takasın, niçin beni ateşlerge yakasın? Akşam olsa kırmızı gül takasın, niçin beni ateşlerge yakasın? Gel güzelim kara gözlü serverim, gel güzelim kara gözlü serverim. İnan yiğit seni candan severim, inan yiğit seni candan severim. Akşam olsa kan oynatıp ötesin, yüreğimni dertke salıp getesin. Akşam olsa kan oynatıp ötesin, yüreğimni dertke salıp getesin. Gel güzelim kara gözlü serverim, gel güzelim kara gözlü serverim. İnan yiğit seni candan severim, inan yiğit seni candan severim. İnan yiğit seni candan severim, inan yiğit seni candan. Браво! Эльмира Ханымна Албантова. Arkadaşlar çok sağ olunuz Elmira Hanım. Bizler ise konsertimizden devam etmemiz saygılı dostlar. Ve növbetdeki iştirakçımız öz çıkışını bekley. Cemil Umarov geçken yılı yarışımızda iştirak edip finalistlerinin sırasına girgen edi. Bu yılı da Cemil özünü sınap bakmağa istedi ve Kennedy finalistlerinin sırasına girdi. Наш последний финалист Джемиль Умаров. Джемиль с ранних лет любит слушать и петь народные песни. Юный певец играет на бубне и фортепиано, а также занимается спортом. На нашем конкурсе Джемиль выступает с песней «Чалбаш Бора». Sana da Джемиль Cemil Umarov. Умаров. Kerişnin yolu yokuşta eniş, çalbaş bora pek yaman eriş. Kerişnin yolu yokuşta eniş, çalbaş bora pek yaman eriş. Ay gidi sana zalımda memiş, jordar mı edin çalbaş bora. Ay gidi sana zalımda memiş, jordar mı edin çalbaş bora. Tabanları alpaqda jalpaq, tız qapağından olur da qalpaq. Tabanları alpaqda jalpaq, tız qapağından olur da qalpaq. Ay gidi sana bir basım qamğaq, qapar mı edin çalbaş bora. Ay gidi sana bir basım qamğaq, qapar mı edin çalbaş bora. Sala salıttım tayağı, çamurda tutmaz ayağı. Sala salıttım tayağı, çamurda tutmaz ayağı. Erdayım sana faydan alayım, kara katkan ayağı. Erdayım sana faydan alayım, kara katkan ayağı.
ettik para, sebep oldu çaldaş bora. Biz dindik etti bir ettik para, sebep oldu çaldaş bora. Biz dindik etti bir ettik para, sebep oldu çaldaş bora. Aferin Cemil, aferin. Джемиль Умаров. Уважаемые гости, уважаемые члены жюри, вот мы и познакомились с лучшими исполнителями конкурса «Ерланас Балалар». Мы благодарим всех участников нашего конкурса за любовь к крымско-татарской культуре и народной песне. Давайте еще раз искупаем их в овациях. Ну, а перед нашим уважаемым жюри сегодня стоит сложная задача – выбрать 3 лучших из лучших. Bütün iştirakçilerge muvaffakiyetler tileymiz ve hatırlatamız. 9 yırcı arasında jüri azaları 3 galipni, 3 en yaxşı yırlagan ballarını seçip alacak. Сегодня абсолютно все финалисты получат подарки от телеканала «Миллет», радио «Ватан Седасы» и наших партнеров. А 3 победителей – специальный приз – съемку клипа от нашей команды. Jüri azalarına karar çıkarmak için elbette vakit gerek. Biz ise memnuniyet ile bu sanaga en parlak yıldızlarını davet etemiz. Yıldızlar ansambli. Bedi Reberi Kırım'da nam kazangan artist Maye Anafiyeva. Yıldızlar ансамбля.